Ngane zakwethu sizosemnyama sizospishola amsho njengamanje nizongizwa kahle ngobe angigqoke akukho ngigqokile kuyiregala yeMK into yami nje iopen ivula noma ngabe ubani ingqondo kunalento lokhu yenzeka ikhomba ukuthi lento ayenzeke endaweni eyi-1 yenzeka yonke indawo konke ama provinces kuthiwa kunomsebenzi uphumile kunamafomu kunomsebenzi otholakalayo so nginesicelo manje ngane zakwethu nginesicelo ake sithi ukuziba lo msebenzi ke siubone after ama elections ngane zakwethu nizoyisola ake siuzibeni lo msebenzi asiuzibe seyosubona after ama elections uzohamba ufike lapha uthi uyovota makuthiwa kuyafika lapha kufike kuthiwa na sewuvotile manje kuyabheka ku-voters roll wena kukhomba ukuthi wena sewuvotile or else awusaveli mhlawumbe ufana nomuntu esefile asazi kodwa nje ufane nomuntu osevotile ake ngisho kanjalo la sibhekeni ngane zakwethu lo msebenzi lona usuphumaphi lo msebenzi usuphuthuma kangaka abantu bakhona babhizi kakhulu ngama weekend kodwa umuntu uyabheka amafomu akhona akhomba ukuthi aphuma kwa labor during the week awukho lo msebenzi nge-weekend Saturday and Sunday uphumaphi lo msebenzi usuphuthuma kangaka ukuthi nje sekufuna impela kube busy kuthiwe kuya-apply ngeSaturday kuya-apply ngeSunday kunabantu abasetshenziswayo kulento kwenye indawo siyamathi siyafika nathi khona omunye usisi wenza iphutha wasiphendula ngithe mase ngiphuma mina omunye ubhuti ubekhuluma naye ethi wena why baphendula la bantu baphendulana abantu ngoba abantu ngabe uyabayeka bawuphendula kanti osisi useyikhiphile i-information usephendulile ukuthi zonke lezi zinto ezenzakalayo zenzakala ngayiphi indlela lo bhuti lona kusho ukuthi naye kuso lesi scam saba basenzayo singena nje ume lapha egethini lona sithema sithi siyangena thina wasivalele egethini masithi nathi sofuna lo msebenzi ukuthi uyatholakala la ngaphakathi babevala igate lo bhuti uthi why wena ubaphendula laba bantu because laba bantu uyathula ubaphendula laba bantu laba lo sisi besenza iphutha ke waphendula ngane zakwethu ke vukani yebo sifuna umsebenzi ngane zakwethu siyawufuna umuntu omnyama asingasetshenziswa ngokuthi si disparate bese kuthiwa kufuneka sithole umsebenzi kanjani abantu bonke ababhizi bakhuluma indaba yama election wena ukhuluma indaba yomsebenzi wonke umuntu manje each and every political party ikhuluma ilanguage eyi-1 ilanguage yama election kunabantu abakhuluma ilanguage yelokhuzane yomsebenzi uphumaphi lo msebenzi usuqhamuka nje sikhaleni from nowhere into ekumangazayo i-1 kunabanye usese sibathola lapha labo sisibaqoki baze-ANC labo sesibayi-ANC bathi umsebenzi ukhona lo msebenzi umsebenzi mundo uma sithi siyawubuza lo msebenzi abathu ukhona kodwa abazi futhi ukuthi umsebenzi mundo mangimbuzo omnye ethi hayi nami ngizoapply lo msebenzi uzoapply lo msebenzi ongawazi ukuthi ukhona at the same time futhi uyazi ukuthi ukhona umsebenzi mundo uthi ukhona kulungile kona uthi ukhona lo msebenzi mundo angangiphendula so kulo msebenzi ngoba lento isuka eLabor lamafomu akhomba ukuthi asuka eLabor uLabor noANC kuhlangana kanjani izinto zoku2 kuhlangana kanjani lezi zinto zombili so ingane zakwethu angazi ingane zakwethu ukuthi inyozwa kanjani impela umuntu oyophuma antshene ukuthi uyophuma kuphi oyonitshena ukuthi ezinye izinto zibhasope yabona la uzohambisa khona ID yakho cabanga kakhulu man sometimes you have to listen think and decide don't listen and decide just think first don't listen and just decide because kusasa uzoyisola because you didn't think you just listened then what decide vese walalela wathi wakhona amathuba emsebenzi wena wa decide ukuthi ngoba ngidisparate vese ngifuna umsebenzi awangabe usacabanga ukuthi la ngizosebenzisa information yangu ngizosebenzisa ID yami la wena lo msebenzi oqhamukapi yonke imisebenzi obingekho nje lona usuqhamuka manje usekuphuthuma manje okokuqala nje ufuna uyibuza ukuthi umsebenzi oapplyelwa ngeweekend inhloboni umsebenzi oapplyelwa ngeweekend Saturday and Sunday Nhlobo ngalosikhathi amafomu akhona asuke eLabor Nhloboni umsebenzi lo applyelwa Saturday and Sunday you don't ask question guys you don't anicabangi nina uvese uthi njengoba sekuthiwa kufuneka umsebenzi ngoba nakho kufuneka umsebenzi ke hayi angishone khona cabanga phela ukuthi ingozi yakhona ikuphi mawusuthi uyovota kufanele ukuthi uvote uzothini sekuthi uvotile wena uzothini ngosikhathi awuvotile ufuna ukucast ivote yakho uzoyicasta kanjani sekuthi uvotile wena umuntu uyabheka kubhala paper wena awusaveli ngoba ufika nje usebenzivotele nje kuma lokhuzana kuma I mean kubhala not kubhala paper ku voters roll umuntu uyabheka ku voters roll igama lakhe alisaveli kwasifona sewuvotile uvotelwe phela manje athi uhamisa ID yakho wena
so sekunamagama acapture amagama ila ID number nale ku voters roll ngeke azavela umuntu uyabheka kufika ku voters roll igama lakhe alisaveli mali ngaveli igama lakho ku voters roll futhi wena ufana nomuntu ongabhalisanga ngesikhathi wabhalisa ngesikhathi kufanele ngabe ucast ivote yakho usakhona ukuyenza le nto le ngoba yonke into ngifuna ukuyithathela phezulu ngifuna ukutshenwa yonke into ingane zakwethu uma over 18 asuyena umuntu ongathiwa kufanele utshene yonke into ezinye izinto ujahlala phansi ucabange uyinikeza isikhathi hayi ngeke ngane zakwethu ningafuni ukutshenwa yonke into man ningafuni ukutshenwa yonke into that is why ubona ngathi ngenzele video ngangafaka next ye MK ukuze uzounderstand ukuthi istatement sami si-neutral unelungelo lokuvotela noma yipi party wena oyithandayo sewuphuciwe lelo lungelo ngokuthi udisparate kwadlalwa ngawe lathathwa ivote lakho lasiwa lapho udecide manje ukuthi ivote lakho ufuna liye kuphi umuntu uyafika voters roll umuntu uyabheka usakhile ngwakadlamini makuthiwa kuyabheka osakhile Dlamini ngoba phela kubheka alphabetical wena uveli uzovela kanjani ngoba uvotile kwathi ngesikhathi sekufanele kuprint out i-voters roll wena usaveli awusekho ngoba uvotile phela wena hayi ingane zakwethu ilokho nje bekucela enivuleni amehlo angazi noma ngizothi ngumaceceka noma ngubani this time ngoba kunzima ingane zakwethu hayi